so guys, welcome back to my channel. So tonight I'm going to do a chorus that I'm going to do. Today I guess didn't check girls doing it. Chorus that I'm going to do. Any but there are you tango to do mix it okay limit the raya. You tango to drink the bajo or less the way you shake. Yeah, and chorus the lead at the with la. Same vlog another day chayora so the nang anjo khawa do de la dang thomo jo chala course ra ya lob de po de la kirochi de la ni ani on de chala de ga do de danda tuje I guess tangbo de answer khajilana sani nani ga 15 August Independence Day ra on de gonjo do de che de khale re wala da lebong len chi gyori sa cha on de la khare practice chi ga do ra on de so danda shin le sura gonjo an danda aya chala de ga do de nyambaro this new kindo some sound nyambaro no do the alubujala so yeah they chi once the video di da char darang is chaga iri chiora shigyo net chemendu dara thanang ju desa dela net mindu dara ye kale chu chung nang mo lang din da du net lim dura yang kha chi o sta jula da shiliguri li ra ni post chi o some so net na ta nga post chi ra ni ya they chi love me thora love me thora lover don khare kisa ngen yahan te ngo samsara ta yahan पर एंडरेज बगोनी का त ड्रिंक सेकंड सैटरडे राउंड इवनिंग जे त तिस चांगमा से मिंदुरा यान ते न लाजा त कोन त तैरंगे बाई दे तैर या जे तेन तेन दुरा या शिना सो ये टेंशन ले जावंदी ते मेरा yeah, so the room la do this news ga ani on the how much the hot door yete on the love me thora nom len cafe chigura like saran cafe endora list the Korean gajira and on day just on banking of sagali imba so yeah ni chulu tyong wasam sara chulu antoning ju view the na chaw anti show so gas ra ya so nindo me da ya on day to sara masra ni yang kharenga de je tyong ora ta chega ta la chen ra de simba tumai ronga ra on day tyong be chi okay so guys nanju do khare this ko kimbap chinga imba ani on the next cheese kondong ma indra ani khar kimbap dindale masra cheese kondong de la job so ye do te endorishra de kimbap re ani de na cheese kondong le maso so mojito cheers yeah you guys stay cheap.